Украина өз юлыны белгілер. Русия ишгал етілген территорияларны азат етмелі. Бұны НАТОның баш катибі Йенс Столтенберг Украина тышкы эшләр назиры Дмитро Кулеба ile көрішкен сон хабар етті. Көрішівді Украина шарқында жебеде вазиет кергінлешкені ве Украина сыңырлары янында Русия арбилерінің сайысы чоқлаштырылғаны музакер етілген. Назир Кулеба НАТО Русияның тежаузына сакинлештірмеге ярдым етежегіне умыт еті. Украина ич бір вақыт Рус дүниясының қысмы olmayacak dedi Kuleba. Onun sözlerine göre Ukrayna bir ssenariyге hazır. Альянсның баш катибі Rusiyаны Ukraynaның işlerine karışmamağa çağırdı. Це лише 30 союзникам вирішувати, коли Україна готова стати членом НАТО. Ніхто інший не має права втручатися в цей процес. І це суверенне право кожної нації, такої як Україна, запитати про членство. Це дуже важливий принцип, тому що Росія зараз намагається відновити свого роду сфери впливу, де вони могли б вирішувати, що сусіди можуть робити. За 2 тижні Росія наростила свою ворожу пропаганду, яка дегуманізує українців і культивує ненависть до українців. Росія цього разу не зможе нас зненацька застати. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час. Якщо Москва почне нову спіраль насильства або нерозумно діятиме, це дуже дорого їй коштуватиме. Патлайжы моделер сақлап ташымасында қабатланған Эдембекировнан давасы бойынша гызлы шаатны сұрғыдан кешіргенлер. Озыны Меметов кібі танытқан. Адвокат Алексей Ладин шаат кім олғанны ачықланмасыны талап еткен. Қабатлав тарафы ве махкеме қаршы шыққан. Санкедерсін оңа телуке бар екен. Имайджының сөздеріне көре шаатқа телуке олғаны ичбір весеқанен біле таздықланмаған, тек оның түшінжелерідір. Данные, свидетельствующие о том, что необходимо применить меры безопасности, должны быть фактическими и объективными. Это не может быть какие-то предположения свидетеля, что мне кажется, я опасаюсь, ну мало ли кто чего опасается. Я вот опасаюсь, что вот сейчас вот здесь вот упадет метеорит, да? Однако я не вызываю МЧС, чтобы каким-то образом меня от этого оградили. Еще раз скажу, данные должны быть объективными и подтверждаться материалами дела. Қырым-татар Фали Эдембекиров 2018 сенесі сонында Қырым сыңырында тұтылған еді. 2019 сенесі сентябрь айында Русия сірлігінден Кутлеви деңіштірілу девамында азат етілгеніне бақмадан ишгалчылар махкемесі оңа қаршы ұйдырылған жинайы даваны яңылатты. Юрек ве шекер хасталығы бір аяғы кесілген ағыр хасталған Қырым-татарыны ишгалчылар қанунсыз шекілде Қырымға силя кетіріп сақлағанында қабатлай. Фаллер мабусы үшін ифтар тешебусыны бұл сенеде девам еттірді. Апрелінің 8-інде Жанку районының Фаллері ашайтнен илік йолланмаларына Құрман районында тұтылып терроризмде қабатланған 3 мабуске йоллады. Олар Русияның Новочеркасск СИЗОсында тұтылмақта. Бұл тешебус кечкен сені Рамазан айы девамында башлатылған еді. Мабуслер темчет ве ифтарларына кечіріп олмалары үшін Фаллер пара топлап, ашайт алып мабуслер тұтылған колонияларға йоллай. Бұл тешебусның иштиракчысы Алия Бариева хабар еткеніне көре, бір инсан бұл акцияға қошыла біле. Тек сияси мабус тұтылған ерні ве йолланмақ мүмкін олған ашайт жедвеліні огренмек керектір. Русия Түркияге учушыларыны тоқтата. Апрелінің 15-ден Түркия курортларына олған чартер сеферлері біле тоқтатылacak. Ресми себеп Түркияде коронавирус хасталығы тарқалғаныдыр. Күнде анда 50.000 инсанда COVID-19 хасталығы белгіленмекте. Русия туроператорлар ассоциациясының мәліметіне көре, майыс байрамларына Түркияде кечірмеге істегенлер 400 миллион евролық турлар сатын алған. Турларны сатын алғанларға аңлаттылар. Олар ләғу етілсе пара қайтарылмайжақ. Учақлар учышлары тоқтатылмаса аққында қарар Анкараға Украина президенті Владимир Зеленский барған сон алынды. Зеленский Эрдоған әлі үжіметкен пилотсыз байрақтар учыжы алетлер сатын алынмасыны музакер етті. Русияда бұңа бұйық диққат айырдылар. Русияның тыш ішлері назирі Сергей Лавров есе месулетлі олған девлетлеріні шусырада Түркияны Киевнің арбелешук дұйғыларыны көтермемеге чағырды. Учышлар тоқтатылмасы бұл Русия тарафындан Түркияге жевап ола біле. Өз ватандашларының есабына ұлса біле.
Душман куршунундан Донецк юнелишиндеки Шумы касабасы янында Украина мутафаджысы эле колды. Бу 10-нчы уҗум бригадасынын үлкен аскері Ярослав Карличук. Дабыр Украина аскері Алексей Мамчи Майорская жеварында эле колды. Ода айны 10-нчы бригада аскеридир. Ишгалчылар пилотсыз учуучу алет кулланып Украина арбилери позицияларына граната ташлап 82 калибрлы майнлар аткан. Да 2 аскер ярланган. Ишгалчылар жебенин дигер кысмында да атешкес режимini bozmağa devam etmekte. Горловка civarında hatta БМП ve 120 калибрлы майын atıcı tertibatları kullanılgan. Напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування із забороненого мінськими домовленостями озброєння. При цьому інтенсивність інформаційних викидів та фейкових повідомлень у інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації значно зросла. Проросійські найманці продовжували загострювати ситуацію поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте, намагаючись виправдати власне небажання відкрити КПВВ з боку тимчасово окупованих територій. Төрт yaşındaki balam her gün biraz asem agrenmege sevemem kayu. Каю чизгілі фильмнан Қырым татар тілінде девамы. Эршейнен мирақланған бала аққанда мультфильмнан да 18 сериясы bu hafta Lale телеканалында тақдим етілежек. Бала достларынен құтыра, ойнай ве ана бабасына печенье пішірмеге ярдым ете. Каю қараманны Ержалия Хажабадинова сеслендіре. Айтқанна көре базы вақыт бұл роль образындан шықмаға қиын еді. Anam. Sen кирлеттин. Я озвучую головного героя Каю, йому 4 роки. Він цікавиться всім на світі, дуже відкритий, грайливий, привітний і чемний хлопчик. Спочатку було складно знайти тембр героя, тому що потрібно було говорити незвичним для мене голосом, але згодом після декількох спроб все вийшло, і я звикла до цього персонажу, і навіть після запису говорила як маленький хлопчик. Каю эм лафеті эмде шақалаша. Бір 4 яшында олған бала кыбы. Лейха режиссері Нефизе Сейдаметова қайдеткеніне көре бұл чизгі фильмі Қырым татар балаларына эп егленіп вақыт кечірмеге эмде ана тілін öğrenmеге ярдым етер. Sen ne yapasın Каю? Калабалок. Емін з Бахчисараю, Осман з Акмісджиту, Білял з Карасовбазару зможуть себе уявити Каю, 4-річним хлопчиком, який так само спілкується з друзями, рідними, вередує, весело проводить час. У кожній серії прості життєві події, які трапляються з кожним. Разом із ним діти дізнаватимуться нові слова і таким чином почнуть вивчати свою рідну мову. Каю мультфильмнан ilk серияларына шымды Ляле телеканалында сейрете білесіңіз. Бұл hafta есе Sevimli мультфильмнан девамына бақа білежексіңіз. Vay amma da tez kettim. Eğlenceli. Отже, чекайте на вихід нових серій. Вам неодмінно сподобається мультсеріал Каю. До зустрічі в етері дитячого телеканалу Ляле. Владислав Стужук, Ислам Пинка, Заман, АТР.